Kublai pi baroh ki pelok perjuar hak ni ka video kan bataya pish pang Mano badei kita ki sitting MDC na baroh ki arpu khandai teli ki constituency jongka KHADC. Bat ka parti ayu ka bobon tam bat ki adon kat nungut. Kumta ko parlok sepet jadu bakut kenang pentip ha bat komen ha poru UA UMDC na ka constituency ke jongpi. Te parlok ka bengi pash ka ni ka election MDC ki dan hadu arpu khandai teli ki constituency jongka KHADC. Bagi kini ki arpu khandai teli ki constituency la pihak haki sau bentah. Kata kebanengkong ke Ribhoi district kebakan top san teli ki constituency. Kebaar ke East Khasi Hill district kebakan top kat nyau teli ki constituency. Kebalai ke West Khasi Hill district kebakan top san teli ki constituency. Bat kebasau pat ke South West Khasi Hill district kebakan top tang ar teli ki constituency. Te parlok abangi paining kong sa Ribhoi district kebadan santeli ki constituency kata kebaning kong kebadai ke jirang constituency hakaba usiting MDC udai uba Victor Rani nakaseng NPP kabaar ka Nongpo constituency hakaba usiting MDC udai uba Balajit Rani nakaseng Congress kabalai ke Mauhati constituency hakaba usiting MDC udai Charles Mangar nakaseng NPP kabasau ka Umsning constituency hakaba kan ke MDC bementah ketika Kong Magdalene Saukumi Maulong nakaseng NPP kebasan pat ke Umroy constituency ha kaba sting MDC udai uba Rangkensai Karbuki nakaseng NPP tegini kita kisangut ki sting MDC nak Ribhoi district habangi pai pat mentah ka East Khasi Hill district ke badai ke constituency ke babun tam ki MDC kata hadu khat nyongut ki MDC kata naka 6 Soren Kam constituency usiting MDC udai upenya SEM naka seng NPP ka 7 Maukenro constituency usiting MDC udai Martel M Mukim naka seng HSPDP naka 8 Nongkrem constituency udai Ulambor Manyang Kumukertong Shimet naka 9 Langerdam Light Kro udai Rengkat Lang Lendam naka seng UDP naka 10 Nongsken constituency kadai ka Kongres Mary Karpuri naka seng NPP 11 Shela constituency udai Utenwell Dukhar nakaseng UDP naka 12 Mausen Ram constituency udai Alvin Kriem Saukumi nakaseng NPP naka 13 Sora constituency udai Tito Star Wellkind nakaseng UDP naka 14 Milim constituency udai Roni V Lingdo nakaseng Congress naka 15 Laban Mauprem udai Mitchell Wankar nakaseng NPP naka 16 Nong Thmai constituency udai uba lead Latip Lang Kharkongor nakaseng Congress naka 17 Lai Mukra Malki constituency udai Ufantin Joseph Lakadong nakaseng NPP naka 18 Maukar Pentor Umkra constituency udai Upinshingan Lang SEM nakaseng Congress naka 19 Jayao constituency udai Polingdo nakaseng UDP naka 20 Maulai constituency udai Utebor Patau Kumukertong Shimet naka 21 Mauplang Dingye constituency udai Lamprang Bla nakaseng Congress naka 22 Nongspung Soyong constituency udai Usher Borlang Maulong nakaseng HSPDP te parlok kini kita ki khatnyongot ki sitting MDC naka East Khasi Hill district mentah bangi pai pat sa West Khasi Hill district kebadan sangut ki MDC kata naka 23 Mairang Nongklau constituency udai Batskem Rendatiang nakaseng NPP 24 Paryong Mautharashan constituency udai Jambor War nakaseng UDP naka 27 Nongstoin constituency udai Gabriel Walang nakaseng NPP naka 28 Rambrai Jerngam udai Bajop Pingrop nakaseng NPP bat naka 29 Mountain Road constituency udai Jigur Merthong nakaseng NPP te parlok kini kita kisangut ki MDC na West Khasi Hill district bat kaddu habangi pa sa South West Khasi Hill district kidan tang arngut ki MDC kata naka 25 Maukerwat constituency udai Karnes Sosyang nakaseng NPP bat naka 26 Langren constituency udai Nasar Marweng nakaseng UDP baladangi kenlo dikini baroh ka jingdon ki MDC na ki sengsan patay prepare ki longkum ni ka NPP kadon khat saungut ki MDC ka UDP nriungut ki MDC kaseng Congress sangut ki MDC kaseng HSPDP arngut ki MDC bat ki Kertong Shimet arngut
Te parlok ngej scam hadin kan video bila tip lo dia baroh ki sitting MDC jong man la ki constituency. Te parlok ngila poi sundan ru syaka bakut jong ka video. Balada pila yo ai nak dengan video semua bahawat keleban like, basa share syaki we, basa komen hapo UMDC nak constituency ke jong pi. Kublai shibun.